Ja vas svih pozdravljam, drago mi je da ste došli u ovako velikom broju, u puno većem broju nego što smo mi poslali pozivnica, to morate znati. Drago mi je da ste svi tu, eto, izložbe u Etnografskom muzeju ide kada je sve normalno, kada se radi punom parom, a zapravo se kod nas i radi. Pozdravio bih prvo autora kataloga Gorana Borčića i našeg otvarača izložbe gospodina Belamarića. U ime muzeja ja vas pozdravljam. Naime, naša davna želja bila je napraviti izložbu ovoga tipa. Da bi to dokazao, ovdje vam je knjiga Jatagani, noževi i bodeži, MSA, Split 1991. To smo napravili još, Gorane, tamo 90-ih, bili smo mladi. Eto, sad smo malo ostavili i shvatili smo da ovo treba napraviti i jesmo napravili. 2-3 godine je bilo truda velikoga, ne samo nas dvoje, nego puno ljudi, zahvaljujem našim restauratorima Jerku i Sandru, oni su tu u ovom potezu, oni su ove naše jatagane prekrasno sredili i nastavit će ih i dalje sređivati dok bude mogućnosti i novaca. Izložba će trajati jako dugo, jer jednostavno je toliko koštala da mi ne možemo otvoriti i zatvoriti u roku 2 mjeseca. I što da kažem? Dakle, dogovorili smo se da vas ne davimo. Iza mene će par riječi reći Goran, naš stalni suradnik. I nakon toga će gospodin Belamarić otvoriti izložbu, on to već zna kako. Dakle, Goran Borčić. Zahvaljujem svima koji ste došli i pokazali zanimanje za ovakvu temu koja nije baš toliko zanimljiva, ali po izložbi ćete vidjeti da je. Zahvaljujem naravno i Silviju, a to ću i evo tijekom govora reći. Ne bih želio vas opterećivati sa pojedinostima o izložbi, stručnim pojedinostima, nego bi govorio, samo malo bi se posjetio, evo kako je Silvio pokazao ove papire, posjetio bi se malo na naš početak, u stvari na početak rada na izložbi i na pisanju ovog kataloga. Dakle, prije negdje 35 godina, možda koju godinu više, kada sam došao u Muzej grada, predala mi se zbirka starog oružja i mogu sada reći da ja nisam baš onda puno znao razlikovati znao sam između sablje i mača, ovo drugo nisam baš puno više znao. I tako vremenom moram zahvaliti odmah sada profesorici Maji Šerser iz Zagreba, koja je radila u Hrvatskom povijesnom muzeju, koja me uputila u struku i pokazala mi je kompletan muzej, tamo i depoje, sve, tako da sam puno više saznao. Odmah nakon 2-3 godine dobio sam stipendiju za rad u Istanbulu i tamo sam radio u Askeri muzej, vojni muzej i čuveni Topkapi Saraj muzej u Istanbulu. I vrijeme to su u stvari najveći muzeji, jedni od najvećih muzeja, među prvih 10 svakako spadaju po zbirkama oružja. Znanje koje sam tamo prikupio i iskustvo, jedva sam čekao primijeniti kad sam se vratio nazad. U Muzeju grada je bila zbirka orijentalna vrlo mala, tako da je to čas posla bilo odrađeno. A evo i sada da zahvalim, sam je palo na pamet da zahvalim kolegama iz Mimar Sinan univerziteta u Istanbulu, to je doktor Sinan Guler i Neše Izdiran, koji su mi puno pomogli tamo. Znači, kad sam se vratio ovdje, malo mi je bilo u muzeju i molio sam kolegice iz Etnografskog muzeja, bi li ja mogao malo doći tamo raditi, pošto je veća zbirka. A zbirka je ne veća, nego je zbirka, mogu slobodno reći, ne samo jedna od najvećih, jer može se usporediti samo Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu po količini, ali mislim da po vrijednosti eksponata ovoga tipa je i vrijednija od onoga u Hrvatskom povijesnom muzeju. Oduševljen sam bio odmah primijeniti to i imao sam jednu svoju zelenu bilježnicu u koju sam sve zapisivao
mjere, opisivao crteže, čak se divim sada tim crtežima kad vidim. I evo što je i Silvio rekao, to je bilo na onu makinu sve onako nešto i prepisano, međutim posao ne da nije doveden do kraja, nego je to bio samo početak. A da bi bio doveden do kraja, moram zahvaliti kolegi Silviju koji je rekao meni onda, a prijateljstvo naše je i suradnja je preko 30 godina, rekao je ne brini, sve ćemo mi to napraviti zajedno jednu izložbu i tiskat ćemo knjigu. I kako je vrijeme odmicalo, ja sam radio svoj posao, on je radio svoj, moja zelena bilježnica je negdje stala sa strane, nisam ni znao gdje je, ali on je u međuvremenu napravio jedan ogroman posao zato što je sve te predmete pronalazio je brojne mnoge predmete, pa je meni javljao, evo jedna škrinja puna noževa koja nije inventirana. Evo ovamo sam našao u jednom ormariću isto neke jatagane. Tako da je on, radeći reviziju, pronalazio nove predmete, od kojih su neki bili fantastični, i meni javljao šta je našao i tako, i šta je najvažnije, kompletnu zbirku je popisao, inventirao, i ono što je najvažnije da je mogao i registrirati. I onda je rekao, idemo sad zajedno raditi, ti ćeš biti, ti si sad u penziji, imaš vremena, ja ću imati malo vremena, radit ćemo malo, sad je korona, radit ćemo malo online. I onda smo zajedno radili, naravno ja sam pristao, ne da sam pristao, nego bio oduševljen. Moram reći da mi je Mito dao, jer mi je dao mi je vesla za moj kajić mi je dao, ali bez toga bi ja isto pristao, nije bio problem nikakav. I ovaj naš brod koji zajedno veslamo mi ovih zadnjih par godina, ja mislim jako uspješno, ide dalje s kormilarima, moram reći, ovaj dvojac s kormilarima. Kormilari su ovaj put, evo on je spomenuo i restauratora, ja da spomenem još vrsnog i izvanrednog fotografa Branka Bralića, koji je, knjiga ne bi uopće izgledala tako kako sad izgleda, ali ni moj rad ne bi tako izgledao, jer sam morao raditi online, on je sve to snimio što je bilo izuzetno teško, sve brojne predmete i brojne fotografije moraju označiti sa brojevima, tako da se meni nešto ne pomiješa u glavi, i moram reći izvanredno je to napravio. I drugi kormilar koji je bio, to je kolegica iz Zagreba, doktorica Tatjana Pajić-Vukić, koja je doktorica orijentalistike, koja je prevela sve orijentalne natpise koje smo joj poslali, koji su poslije se pokazali, a ja se moram sad pohvaliti da sam našao tu teku nakon što je ona mirovala, bit će 25 godina onda, nisam ni znao gdje, i da sam ja te natpise isto pročitao i mogu reći da je jedno 70% točniji. I evo, kažem, zahvaljujem još jedan put i kolegi Silviju na ovome, i nije ovo izašlo iz tiska, već je on samo počeo razgovarati o sljedećem da napravimo nešto, ali evo, nek to ostane za poslije. Hvala. Dragi prijatelji, kolegice, kolege, nisam zaista kompetentan da govorim o oružju, mogu ga suditi samo kao ovako povjesničnu umjetnost s estetskog stanovišta. A ja mislim da je to bio kriterij po kojemu je Tončić, a to je jedno ime koje ovdje moramo dignuti u zrak, i skupljao te stvari, recimo tamo negdje od početka 20. stoljeća, pa sve tamo do 40. U tu zbirku je ugradio i vlastitu kolekciju, tako da je riječ u istinu jednom impozantnom stvarno repertoaru formi, oblika, predmeta koji su, evo, kao što smo čuli, vjerojatno u ovom času onaj vrh onoga što mi u tom žanru imamo. Ali dopustite da krenem nekom asocijacijom. Sinoć sam išao leći, uzeo sam u ruke špalte, jedne knjige koju moja žena sutra daje u tisak, to je Plinije, 9. knjiga o morskim bićima, o vodenim bićima. I zaklopio sam te špalte sa jednom fusnotom u kojoj se opisuje kako je, recimo, Plinije imao tako čvrst stan da je
malo prije nego što će cijela ona erupcija ga poklopiti i on nestati, spavao toliko čvrsto da su ga morali buditi da se digne. U toj istoj fusnoti piše kako je August u času kad se treba sukovica Pompejem, eto onaj Sicilski rat, također tako čvrsto spavao da su ga morali. To je očito topos, jer ja sam otvorio noćas, to je ono Sortes Virgiliane, kad otvorite Nasunce knjigu, insomnija od jednog prošlog posla, pa mi još mozak radi i ne mogu spavati dobro. Probudim su 4 sata, uzmem to stvarno prekrasno jelo, i tipografski ako hoćete artefakt, jer otvorim je ovako i vidim podrijetlo imena Jatagan. Od Jatma, dakle ležati po nekom Jatagan babi, jedan heroj recimo njihov tu negdje iz vremena kada je ovaj sklop cijeli rastao 1270. godina. I dakle, taj je bio čuven po tome što je neposredno prije bitke u kojoj će pobijediti, po ne znam šta, imao tako lijep čvrst san, da to ležanje zapravo dalo ime ovome Jataganu. Ja se uvijek čudim tim, kako bi se rekao, ondulacijama, u asocijacijama, u svemu skupa koje nas dovedu do nečega. Naravno, prethodno sam i pomirisao na divno i miriše knjiga i tako. Ali uvjeravam zaista, odavno nisam nešto tako lijepo držao u rukama. Jedan ogromni veliki rad, Goran je kućni autor, ako smijem tako kazati. 2012. godine objavio isto tako katalog oružja u muzeju grada. U međuvremenu radio na karnevalima splitskim. Najavljuju se novi projekti i tako. Dakle, očito jedna energija koja je fantastična, naravno u ovom, kako vi kažete, dvojcu, funkcionira izvrsno. Riječ o Tončiću, kojemu dugujemo jako puno. Njegova godišnjica će pasti sada za mjesec dana, 60 godina o smrti. To je čovjek koji je u onoj atmosferi, fin de siècle, u Beču, zajedno sa ne znam koliko tih naših ljudi boravio, radio, ali nije se vratio sa nekakvom pesimističkom, dekadentnom idejom, nego zapravo sa jednim projektom koji je izgledao prvi čas gotovo utopijski. Ali čovjek nevjerojatne društvene odgovornosti koje je pokrenuo, sve je pokrenuo. Recimo 2 muzeja je instalirao, vaš je počeo pod imenom Narodni muzej, kasnije je to nekom bifurkacijom došlo na etnografski, na galeriju umjetnina i tako dalje. Ali pokrenuo je čitav pokret radionica koje su sezale do dubine balkanskog poluotoka, otprilike 10-ak, to je danas uhvativac vrtogavice kad promislite što bi bilo bez Tončićevog tog napora, bez 10-ak tisuća obrtnika, zanatlija, svih mogućih vrsta, od one ljetke miš tamo u Dubrovniku koja radi merle, kako se zove, čipku, do ljudi koji rade tapete, tepihe u Vrlici i tako dalje, koji se bave drvom, koji se bave kamenom, koji se bave tamo. Dakle, jedan jedini čovjek, koji je usto i aktivni arhitekt, koji je dobio sada rehabilitaciju sa obnovom hrvatskog doma tu, 1908. godina, koji s druge strane je svršio kako je svršio. Svršio je ko onaj u Vergiliji, onaj Korik, u svojoj vili, od traga, zatvoren, nije izlazio više godinama, nakon svih tih nacionalizacija, bavio se pčelama. On tamo gdje danas idemo, ima svoje neke pčele, odlazile, vraćale i on je imao to taj medij. Međutim, u srcu ove izložbe je jedan fantastičan materijal koji vjerojatno dira najčvršće mjesto, ako hoćete, identiteta muškarca, prije svega na onome što se neko zvalo brdoviti Balkan. Šta je u njegovoj imaginaciji bilo? Bile su lijep oko u žene, bio je pravi at kon, bilo je oružje, eventualno i odjeća, možda ne tim redom. Tako. Ali to oružje je bilo pitanje njegove identiteta. S tim oružjem je on branio obraz, branio čast, branio imutak, ono mu je bilo za ukrast, bilo mu je za zabavu. Ljudi kad prolaze, recimo, jedan veliki, jer knjiga je perfektno isto tako komponirana. Ima tako divno raspoređeno poglavlja, recimo prvo poglavlje možda nama najbliže koristično, to je ikonografija, gdje vidite te ljude u raznim pozama, vidite ih u onome što putopisci
zapaže, recimo jedan Anthony Blount, kako ćemo izgovarati, jedan gentleman koji prolazi na putu skroz do piramida preko Splita 1634. godine. To je kad je onaj Spon i Weller su prošli, opisuje pročelje, palače, ali on opisuje tog čovjeka kao ono, kako se arsenalu pokrata, koji ima sve nakićane sa svim tim. I takvi opisi, zapravo u nekom ritornaru se javljaju skroz do konca 19. stoljeća. Dakle, mi ih gledamo danas kao neke egzotične možda figure, ali kad gledamo čak i stare fotografije, evo, sprovod Gaje Bulata, vidite iste te kostimirane likove sa jataganima, kad gledate onaj Karari, Arsen je radio na njemu, Karari album, stražar u Splitu, u Solinu ili tamo u Šibeniku ili dolje u Ulogi, svi su oni zapravo sa time opremljeni. Dakle, to je bilo nešto što je, kako bih rekao, skoro kod danas normalno, kao kad imate mobitel, da imate, to je sastavni dio nečeg identiteta. U tim poglavljima, naravno, imate o tehnici rađenja, o školama, o radionicama, o difuziji uopće svega toga, do recimo geneze same forme, koja je komplicirana, nerazriješena. Ono što mi se sviđa Gorana u toj knjizi, da čitav niz pitanja stoji, da je ponuđen jedan plauzibilni recimo odgovor, ali vidimo da još uvijek čitava disciplina oko toga još uvijek nema suglasja. Je li to stvarno negdje gore na onim visoranim azijskim, ili to i u ovom turskom ambijentu, ili Anadolije ili tako dalje, to je sad zapravo pitanje. Ono što je vrlo interesantno, da se prvi primjerci javljaju na neki način vezani za nas same. Prvi, ako sam dobro shvatio, prvi koji je dokumentiran je vezan za onoga Ahmet Pašu Hrvata. To je sin Stjepana Vukčića, koji se poturčio, kao što je bilo normalno, kada prelazite sa islama na kršćanstvo, obično dobijete ime Ivan. Kad krenete sa ove strane, budete Ahmet, sin Božji. I taj čovjek koji je dobio Bajazitovu kćerku, taj čovjek je ostavio jedan prekrasan, stvarno jatagan, ja sam ga baš sam ga utipkao jutros, on je u ovom Jean Nouvel muzeju u Dohi, muzej Katara, je jedan od baš najvažnijih eksponata, ima majstora, ima godinu, ima sve ono što treba imati. Međutim, kad promisli da smo tu negdje u 500-ima, i kad dođe Sirio mi malo prije govori nemoj to kazati, ali ja moram kazati da ono što je stvarno nevjerojatno, da po svemu sudeći tu ima dva među prvima, možda uz Metropolitan i ne znam šta, jatagana koje se čuvaju upravo ovdje. To je opet ovaj Tončićev kriterij po estetskoj vrijednosti. I kad stvarno pogledate, to je uznemirujuće lijep komad, najfinije, najrafiniranije tehnike u cijelom dijapazonu. Dakle, jedna kolekcija koja je nesumnjivo, vjerojatno perjanica onoga što vi imate, posao koji je napravljen može napraviti samo čovjek koji dođe nakon ne znam koliko valova, jer očito su se i Silvio i Goran vraćali na temu i to je uvijek najbolje. Kad to napravite, recimo kad imate 20, 30, 40 godina, to stavite ovako. Ovdje vidite da je tu kompostirano znanje, da je to iskustvo koje je temeljeno na ovim izletima o kojima Goran govorio, na jednom širokom pregledu cijele stvari. Dakle, kasni radovi dobrih majstora, ja se nadam da će, već su najavili da će raditi nešto uskoro zajedno novo. Krasno je prelomljena knjiga, materijal unutra je stvarno fabulozan i mislim da je to knjiga koju zaista svako mora imati u svojoj biblioteci i lijepo je da će ta izložba trajati dugo, sigurno će i putovat negdje, ali ono što bi bila moja želja da tu knjigu čim prije stvarno stavite u korice sa engleskim naslovom, sa engleskim prijevodom. To je nemamo mi puno knjiga koje zaslužuju stvarno takav prevod, ovo je jedna zaista od njih. Jer to je možda važnija čak za svijet nego za nas, ako smijem tako kazati.
Dakle, još jedan put svi komplimenti, zahvale za ono što si napravio, Silvio, za sve ovo što pokrećeš i najiskrenije čestitke. Izvanredno.